Mbwenzo hapa fumani mbweni msanga ningeni. Mfuma? Mfuma. Oh. Yetu. Chibudana nyani. Kwa mkawe ngero kumbanga kuti nikusole ngeni musita gobe. Ofina pulito. Bisu wendere wire. Okay. Tisanga ningemise nawo ngai. Yeah. Hey. Tawo. Ish. Nakasiya. Timbenu funenge pona dimba kali na impati toleka kuti paisani kuna mpata kuti tikakumane kuna menya kene mukushitira naye. Bashita makora vakavakashi para iwo puiza mbweni mfuma. Mbweni kuti at least gemenda makora. Inya ndimoti shitirenge ndina ndi. Unanishi mbana rume. Akandanswe boka saundi pachokora. Ngashikumwene. Baby ndavukulala. Ine umutima. Okay, kuyewa kuru. Mambo mwa. Timakora kuru mambo mwandu. Amdara kwa nyimba mwale kambu. Dale kama kola. Taonga. Mwadi kutoka likariko paka zuwa pasika sono ish uzizima. Mwati mzakati endere? Tatumiendere. Ya iwe mwa bantu. Kanyengo zinyake tushitanga kuti mwandu vandemwa kuendera ngaita mabasharara. Ya, kichwa kuendelea hivyo ya akuru kweni. Akuru na ini natini mpare nkoga woka pare cha ofumini. Afumini kusonga bara. Afumini wana kazi ndezo wala bashisuru. Para bakutoka nguruta kunchito ine bakuta kunchito ho. Bakasangana mwana kazi ku polisi kula kumanya kupata juma bakajenga ku polisi ku. Ndiko bakasangana nga afumini. Sakuru na mpangano ngachisango chakuti muleke mwana rume yura mkalenga kapamweka. Ine pano mkuniona ine msuzika shindu yaito. Ine nde ningati ninjirire hapa. Ngukosmosite namplikira kolandi beki master ndina ndarama bayanga 2000 ine ngukupoka ndarama kujumba wagwira pamwezi bana ine pana nagonaka mahono ndi apa ngafuma bo pachisuru naza mahono sabata kokuona ndarama izo zili munyumba mwani worozi kumanyika yekuti mpakati pamwezi sona mwana rume winu yira mulekeni wakakuru ndipo muone kengena mumuliri apa shaimu para mamulika ka mwana rume yira mwakapa mweke bakhalira lero pano yayi mwa bantu mbobe pepe gambi basuzikinga kunyumba nokumwashuga imwe muli pano mwaka mwana rume shete ndi wakumpasa ndarama mwana rume yura. Ya ingani yomkola na mpulikani kwani afumaine. Ya sasa nawe ya. Chilichose pa nyumba kunipangira. Kakusoa palija. Ndama zizasu. Tobaza kumtoria ni matenda kuru ngana munipulike mzamu gomezi kai. Ya ine shwala ngwa gomezi. Muzamu gomezi kai ngana para maza kasanga na mwana kazi so nipo mzamu gomezi kai. So wali mwenesha kwa ine. Ine ngusuzika ya ine. Ine nyangwashi ine ngusuzika ya ine para nanjiri ya tembisi. Oriveni. Zete freedom pack. Uko kujurisi. Nguni ine pano vanarume. Kapenya ndalama. Imwe virekeni. Ine nkumba ilele kusuzika. Pano pa John. Ya ine randi ngimanya. Ndipo ine kunyumba sabata iliyose. Ni 3000 kutuma. Mbaya pa nileka dani zgore kwa papa za phone. Okay, nana mwenda damba nono kafumane wangu. Hello. Mira, kwa nini sha? Imwe ndipo mkukakamira. Ine mkukakamira sha. Maplika. Ima ndipo mkukakamira hivyo, ine mkukakamira hivyo yaito. Niteno ndiko fumani na usumbe mnyumba somulija. Aya mkune kani ngaone kodanga. Kayo chomemene kunisuka na makoro mema misikoro suka. Ine not mamiskosha. Ima pa kukasonga ine ndikutuka maya mwana kasimuona su. Ine kumbata maya ndikutuka kuti. Munipasa nenda kama kwa mpaka mwezi wa mama unoje TV. Nenda kama mkunipasa sha. Ndikutumika sana kwa kuna nenda bana mkanye. Kuto gona na bonga gona ngasoma kondo minisha. Mbona kati ni kharewa kana nenda. Ayo kunipasa. Na mwana kazi nipenga ule msaba mwana kazi. Apa kona ngani bamweni kama na mabasi. Pande bisa tukana. Kaka gonanga na mwana kao. Mukangana zavisha pana plan mukangana na ganja kuti ganja uyu wakaka kusapo usipa ngoboli shikala chibwezi ava chibwezi na ini chibwezi upanga chibwezi fumba fumako notinesha fumba fumako ndamene kuikumi unganikwela paolele